Pozdrav svima. Evo jednog primjera koji će biti najzanimljiviji vjerojatno računovođama. Dakle, šta imamo? Imamo neki konto 5001 na kom su domaći kupci. I sad vidimo da smo ga raščlanili na dva podkonta gde su Beograd i Vojvodina. Onda imamo pod brojem 5002 inostrane kupce koji obuhvataju samo Balkan. I tu su nam Bosna i Hercegovina sa 50 i Crna Gora sa 150 nekih jedinica. Međutim, šta se dešava? Dogodine se, kao što vidimo, proširilo preduzeće i sada imamo pod kontom 5001, imamo 50.011, 12 i 13, Beograd, Vojvodinu i centralnu Srbiju. Onda inokupci su i dalje ostali samo Bosna i Hercegovina i Crna Gora, ali 2021. vidite imamo domaće kupce u Beogradu, pa je to dodatno raščlanjeno na Beograd veleprodaja, maloprodaja, ajde, Vojvodina i centralna Srbija su ostale tu. Inostrani kupci na Balkanu su isti, ali sada smo dodali i inostrane kupce u ostatku Evrope i neke inostrane kupce u Aziji. Šta je problem? Ako vi sad ovo treba da mapirate kako biste računali prihode kao neku zbirnu kategoriju, vi biste ovde sabrali ovo i ovo. Međutim, naredne godine vi ne biste mogli jednostavno da kopirate. Znači, ne biste mogli jednostavno da kažete da je jednako to tu plus to tu. Zašto? Zato što sada, izvinjam se, sada vam je to domaći kupci plus centralna Srbija, a trebalo bi da bude ovako. Pa onda naredne godine se to dodatno komplikuje, pošto sad imate još dva računa, vidite. I sada vam sve ovo ide u prihode. Šta možete da uradite? Možete da napravite neki sistem koji će zbrajati račune koji se otvaraju. Znači, ovo nam je bio prvi pristup. Onda, sledeće godine ono što možemo da uradimo jeste da primenimo funkciju SUMIF na prvi način i kažemo SUMIF, znači u čitavoj toj tu koloni, saberi mi račun 5001 plus u toj tu koloni saberi mi račun 5002 i to je u redu. Međutim, ono što se dogodilo naredne godine je da mi pored 5001 i 5002 imamo 5003 i 5004. Sada bi to iziskivalo nešto više truda, pa bi to onda bilo, znači, morali bismo, kako bismo dobili ovde, ajde sad ću uzeti da iskopiram odavde, znači mi bismo morali to tu, to tu, to tu i to tu. SUMIFs, znači to tu, zarez, to tu, 5001 plus SUMIFs 5002 plus SUMIFs 5003 plus SUMIFs 5004, što je u redu. Međutim, vi teoretski možda se desi da nemate ovako račun, već da ih imate ovako i da ih imate ovako računanje, pa ćete morati, na primjer, 20 puta da pišete SUMIFs i zamislite sad, na primjer, da imate 20 puta SUMIFs ovde, to bi zauzelo sve ovo mesto ovde i mnogo bi bilo teže za praćenje. Šta se zbog toga radi? Zbog toga se koristi funkcija SUMIFs, ali funkcija SUMIFs koja može da ima više kriterijuma odjednom. I kako to izgleda? To izgleda evo ovako. Znači SUMIFs, ali u okviru funkcije SUM. Sada ću da vam pokažem. Znači, SUM, prvo kucamo funkciju SUM, znači saberi mi šta? SUMIFs, SUM range ostaje to tu, zarez, criteria range je tu, zarez i sada otvaramo uglaste zagrade, gde pišemo 5001, tačka zarez, kao da uvodimo potpuno drugi kriterijum. 5002, zarez, 5003, odnosno tačka zarez, 5004. Dobro, pošto nisam spisao, on će pitati da li hoćeš da dodamo dve zagrade. Hoću. I evo, sad smo dobili 455, što jeste tačan iznos,
ali pogledajte koliko je ova formula mnogo lepša od ove. Vi sad ovde jurite, aha, 5001, 5002, 5003, 5004. U svakom slučaju, ovo je neuporedivo lakši način, jer omogućava vam da kasnije, kad se otvori 5005 u, na primjer, Severnoj Americi, 5006 u južnoj ili, ne znam, severnom i južnom polu, da vi praktično samo to ovde izupisujete bez potrebe da radite, aha, CTRL-C plus 5005 i tako dalje. Tako da, probajte ovo. Hvala najlepše.